لگور داخوازی یکیتی اجن کمونیستی کردستان و دبین چافدیری انجمن تندرستی لگرکه لگه باورنامه 21 شاگردن خولا تندرستی یا هاتی بناف کرن بناو فریناز خسروی هاتن بلاف کرن. دوره کی تمرید وکریا جماره کی باش دور 22 انا جن و کچه کردرا جن جهنه و کچ جهنه دوره ما توایی پازروج بون ما دوکا گوتید و پازارو جادا ما اونا فيري سعفاتي اولي كرن سواء جاليه برينا و جاليه شواطئ و جاليه بيجانا برينا دا يعني تشتكي كو فير ببند مالي دا و فايده جيبين دمالي دا و بشروجا خدا و تشتاق لكي مسره كزاندي ضغط بو ودرزي لدانا درزية ضغط جبوي وكا قوتي نخوشي ما حموجي ضغط هنا مال لينا بضغط السكري ووكي دي درزي دي ساش حمو كثيرة او انا لازم دبن شاگردن درچوی خوله گشبین بون بفیرکرنا خوا سپاسی دان ماموستایان ایرو ام گلکی کیف خوشن ام هاتن مشاهده خواستاندن روجا خوشا ام اف زیدای محکیا ام تین في دورات تمريضي ام وكا جني يكيتيا كومونستي كردستان ما مجال دا درفت دا جني وري خبا علميني واما سباسيا ما مستخو ممرضانو هاتكن جابي ملقلك تشتابكر وكا ديد مال دا هاي زاروكي خوها بي كاتشد مال دا هاي براكي خو مثلا خوي خواها بي خدينا كري تشتك شي بي دفا مشكله هذا انفجارك تشتك شي بي كاربي معالجه بكي بري بكي مستشفكي اجمر لازمه مالي دا جنيره ديره لازمه شخيره لازمه اجمر تقدر لازمه في وقتي دا ام قالك كيف خوشن واز قالك سباسياواتكم اتخازم هري تشتي ولو بيش بكبت تكون فايده جمريا تبي آستان گوروشا آوارتا خلک باجارو که گرکه لگه هی بردوامن بفیربون و زانستیه نخاسم دواره تندرستی دا کجواک پی پیویستا برزان حسین گرکه لگه آرک